na wona em say we penya wa ha we kasama forma papa no ene ebusua no wadaroma dia pa na si yentia papa yi afim mfinhia bi wotwe ogya na yama kwan ama omu amase boye nchiri mu wadaroma yo me da sipi opani ani say amaba we mi wofa ne o mame na wo na o mame wuntam no me yankola timi bono nya da je hwe wo mu ama o mu nyiniye ansa na wo ware tibro o ware mame ye fe na fia samwa na wodumase okay tibro o ware mame no na okodumase na oba no boom okodumase ko say na oba no boom tedidi mu an no mame na ware guye taware guye o san beta no boom biem tebro beta no boom no sabi ebusia ya doso timo fa says no to ochikusia sabi no mu tuba no kotata ne ncheni di komoni ade kakra sa nti mu an no ko hunu mame otihoyi mame front on tuntumi wan unua no eja me wo fa no ko hunu mame otihoyi your friend is saying mame e chama okay ko hunu oyoko no ne kan ya na mame ti ase ma no ware no tibro ware mame no ne ba no bo be kire ye ne je ne ho ye no ho ana ye wofu wasase bi nso benkuru kakra fe ko jo no mokurum mo fa no kodofu no otwe be man ne baba pani eye man bi no di man ne yedi so wonti nyawo adwuma to me yafo no wie yafo no baaye no mami be ko bi na turu banchi no babu ko masa pani banchi obi tu banchi no so nyabotre e de nya ontumi tu banchi no bra man nsa obra yehu ni pakro ti nyabotre e didi mu ana dako awie bi mami so wakofu mu ho okope no ne ma eye ababa we eye me fo e bai pani ne baba on your friends and bi no man bi on ne baba hia e one man bi no ba no so banchi fie fum ho ba enti o chia no lo san ko so je oni ba bi odi free okọ na fum fim from ye tu banchi no say ni banchi na kola won tu banchi o ba na kora so tin papa fie de o man no fa ho nku bu san sawura banchi kutu ye media ene na kutu banchi sa o se me kutu banchi ene no kru ni kasa bebre ma dua bokora be bam tebra ba sa no ko fi ko boni kru ma ne to wo me fara ma ne me fa so o ha pena akura ne maame ne papa eba ka che mo fa se o pa ne chewo asem eba ya ne ba ne bodia no me ko dane no se se ya sa dia bo ye no mimi nimu mu cheche mu yi to mu cheche mu no ko pani ko me so mani ono o chia me wo ho no dane dua na ma wo to dane dua ma wo chire no wo mu ne be ma ba fe ne kwa metaku oni maame be so ntokom ahwede prepre eburu maame ne baba yo ne ba kutu banche no no so wari odumase akwan ko bone maame ama ne maame furu ka fi dumase bai oba na me fa kofu so oni maame be so ntokom ne nipa opata abdanya ma baba no e fa abdanya ma na pata ntokwa no e wo me fa no fichire ho ti me fa ba no bona mane no se na o mani di mani di me ko mikrum ti ano so maame no ko e okọ eze pe na o maame ba ko e fa na ntisi okodwana to pani ko chire sade ne mana ye no fat e ha no nto me konko papa ne chew man to ni pani ko chire ko me wo fa no ko pa ne chew won ko pa ne chew no no se o pa ne chew a oni ntum che se e se oba no modi na tem kese ne na ye ntokwa ti opa ma ne chew ansa to pani ko che se oba ko ko pa ma me ne chew no frɛ ma me no so da bi o fa me ma me ba no bom na ma me ba e ma me no ba se pa o mo ba so be pa chew no o me de kusia cleats e na ko ba ko e ba e so me de ba pato papa se o mai sa ne mo ho die no e no papa ka sa nti no mpa ne de chew ansa na ba ne je chew pa ntum die a o so be je atum e firi ba we ya no se ye mpa ne chew ne pa ne chew cha ne ye ma de he fa ne sai kwa bruni ye ma me no nti mpa ne chew nti am anti se yura hu is ade na o ka sa se mi ne pani ma na mo no ya de nya na metumi na boja to pani ya betina ho se mo mpani ade nti e ha no pa ne jom de sore ye te bra ba sa no e no so be no fa so ba fi na ento kwandi di mu wa wo mu ase pe e firi oni ya ba ko fe ne ya botwe o se we ya oba ya ware no papa un sama mu ka we ya oba ya se ya ware no fate ye papa ne ya ba sa ne san sai akwa elementi bi o ye ha ne bi wa no amini bi so no waka ene no kro nipa edi o mntama asem to kwade nya sam ketuwa enti didi mu na baba ye man bi oni kunu ba bi o te oduma se no ba bi o te minim bi asem ko esi ye ene so oba no bom oba na ne papa ni ho no otu kan ko ne ile ho oba onya ba bi ntana me ofasi ya akubi na ba ko man se ne oba de ya betena ha e wo ne papa fi ho no dana man ndi me ofa ne ba kwa na onti ase sa bi ni ho dana man bi no se ofa ye se oba se ni kunu ho ba bi ya o te yetu no o se minti man ko da bonten nti me dana man ada atremu anya hwe na me fo ne je akire di afa ni bosu ni nantwe na nsa no ni mami ntokwa ene ntokwa de fat me kaze me kan anya se mketo man bi no one ne mami ne papa ire no ene manyina di mami atem ama nipa entrance so kro mburu nipa bensia
Odi asem na abro so na otwe ne boso me no mo de aba e ma mre bi mbekoto so me ka che say ade amoye na enye ne kwan no se betimi a se ma me na ne de nya de ko ya de bi o de ba mo fa dance na mo nya ne compre me ne compre se trance ne yes se be ne de nya da e fam se o fa ne betimi ka bi a chen se nya sa ne bi a ne matia so me ka sa nya se me chira mo ani gina no sa de to kwa na ba bi no be bo mama ne anyumre bi na me se a se wa ya ma me na wi o be ka che me se me na me nkoka me ka che me se o bibia mo de mo fa dance no me kan kire me se me fa no so no ebusuan ye doso dodo no ani ho te me na me no kakra bia no afre me mo be ka kire me ni me na ma betena se ne de ho bia aka na se wa ye ma me na wi o be ka kire me se me na me nka tie sa na mo yele mani nye ho sabe na de ase nti ade che no pa me ko busa me wo fa no no se ade o ka jo o me ni fie na jo ndem ka se me da na me bo nti to kwanto to so ama ono ne baba yo ba ko edidi ma me atam ema ko fra pani ko che di turu anim so me ka se me no ma no sabe na papa na yare pani ko che ba ka so ne pani ko che pani betrof bedi akona pani bremewu on better so me ka se me no eno busa akora nti wo ya on na yire wo ye no se ame o ye mtima ye ni bi ena je ko che so ya sa no anya de efiri kwambro ni ano so na o ye no ye bi na ye de eje ko che sa ana o ka sa na wona na yire na so o ye se o papa so o ya de se bi o huda o si abaye nda o wura mi tukwan e papa no huda ho si a mi tukwan mi ni kun kwa mi nko ho na panika che woni wa kan wi wa ya de ena o de so ko e to mo so ko e no e say e sa pattern ko me de ba no me fa frɛ ya wusu se o me nko na o fa kusua ni akokɔ no na ko mo se musem pa ma me chodi amonye mo pattern ena mo giye na botana ne baby na de te won to kwa de koso afa wi ase no e kwa mbro ni ka kire mpapa me o fa ne se ebusu fo ya jimi ebusu fo jimi e de no kwa me o fa no e mo frɛ ebusu fo nya tena ase they say asan ne mani si di nani na de fa no e ha no enti fi no ko kam ya te so wu a ohia ne baby adaka ohia ne baby adisi de na wa wunim na baja ko baby adisi de gu na daka mu die asama do mo be frɛ no wi nso okodem won sa onkonya won dem okugu ni nsa to kan so fa den the all kan so no wan frɛ me nko wan frɛ me ma me nko hera ko frɛ omunu ya pani e man bi no frɛ ne baby sabe na omu de no mu ni ndo frɛ no o tiro man bi man afio no ka kire man bi onso ni so o your friend yedu fi asam kan so tie ni ye ko je sam so tie ni se munim na munim esa mo yesa na sam se munis kan to da kan so asase me won mu fa bi han asase mo fa bi han no fa to da kan nyankopɔ bo no munis kan makoje opanyin e pa cho me je say dia o hopa no se ha okay you really say temu a o kan sa asem no so ofre ne ma na ebitini asem no mu bi pa cho ba we wan boni din man bi na omunu ya pani pa so e funeral ono so tena mu bi o tena mo de ko fra me na hwan biem omienu man bi fa bra for 3 bra you know mami na we mo assistant sorry na trans wa I is 104.5 FM we are seeing some Friday edition osomfo ade nyina evangelist Michael Entry condemn majedwa ahuru nya sam keto ansem ekoso an bra Facebook live na phone ni wa bebe we dey bra Facebook and YouTube na be hwe bi obetimi akoso TV no Spiritus TV live na fa bibia de demo anya sam keto asede na mo sia ye fe pa anya sam keto so far sante wa ye fe AK47 and efiada ebesu enyasem keto akra na bibia ye fine ko feje nya bla ochochom producer ba international executive producer poduma keke don rate so work is serious e dey ko Facebook live no bia hwe me brother Kobe bantimani abrante o New York ko so hwe live Kobe erade sha pa wate emi sha pa na abroje fonde bronya le besia no na ko fi asante kai no bronya twam na ma fi adamfo bronya besia na mo ni ayaka hwe afiwe wozo adamfo ni na bronya si na manwu a na hwada na bi su jaye girlfriend hwe mama nyesa wate na ka condemn ye urade ya say yawo mami akwaba enja odin ye de bi no de Beatrice ana cause afem poma san de frɛ ye bisa wasem bi ebra o papa o yes sa you know complain no ana say all mother cares no say owua ne babia nsi na yi aso bia nso nji ne babi bi mfanto na daka emo no entam kese sa o kan se na wo ase bi no kra na nya no kra ba cho wasam eka na wo hobby no kra se papa ne kan sa wo kan sa ba de om ne kan ne nte sa nto kan say tiawa o kan say me wo me ne tifi eno ofre me eno ofre papa yi efre mami ni we blay ai almost adi am so me untime nwisa wa no this oyi je wo ni na fi wakasa ni sa eno ofre eno waka kire
me so anum say se owu a ma onye ehwe omo nye ehwe ama me busa se papa mpa chewu e de bonne e na wo ma no e de ayewo ye nti wo kasa asem na asem o kan ne se me say obetna danche mu ayede ewu enum say papa se wo yale emma baby esi ekobia yakọ akọpẹ drama asọle ananti na ye de na me be kasa wi e de akere wo enti papa me asem we de me nkan na mfa nto me so ama me so akasa na se nipa na so nkan na won kan yi na ye se o kacha kola ni so wu a ma o abusafo nyi o mo hwe no na ne se nti na wo kasa e ma papa so ye se so nkan ya mate ama me papa yi asa afu ebusa se no fa de ba asam na apese oye ne wo ka kire yi na chese onu momu de pressure na ma no sebe ya obeka bibi na se o ma di ka di nkomo bi asie dada emisa so eti anti o ka sa no pena me fa ka sa wo de mesia na me se owu a mamu nye emahwe aje amagema kitwa na owu no ko e na munyi ni bibi no se alfa se no o mu okunu no na o mu kunu so e de no se na ma de mempe na o mu kunu me ma so no na me na me penti mamu nyi obi ahwe so nti o ka sa no e ma me ko bo mi sister ya so amane se asem sei e na papa naka afa ho me da asem wa ka no me kan de maka de na maka na mum wan kan se so se obi nim na ogemu bibia asama do man ya o kan no na o ka che ne se e ma no so onye omohwe owu a onye omohwe ne mo ga se owu a mo obi ansi ayi na se so se omo bibi e na omo nye so enti no ana o ye se wo a obeje no be fro we samantoa enti no wa nso wa nya wan ka se ebi ema ye na se so bibi no mu hia na mum nya se enkwala no krensi wokora okay ye da se Beatrice na ye tene nkan wo so di ne ye say frimpoma edian akosu afrimpoma Beatrice ndi em say amanfo nimti akosu afrimpoma no na yenim olman aja o say ekoba say papa ne kan no krese wo a mama nje wo mo hwe because o ma ye ni amho se bebre ne mum anka se ma o mu nsi na yi ase ere na modi bi aka ho amana ye bebre sa eja me pa chopi me buso nse oba me pamo no man pamo no evi me pa chop ebe ewo ni ba ye no eno kro si anajo be 12 o'clock international ambulance ba me ba chop men ko me ba chop papa ne ye ede na no ka santam kese no wan kan so se ma o mu ma na yi ase wo se gina munyi won hwe ede na mo se mo ma yi na se me pa chop eni se o se me enyom bibia o ye me na yi ho ewo ni funu ho ena me so me di sa dem so na mo sa eye so bade obi a meta mampam no eme obusa omnya be ma kwa meta kuku ebra on kwa no ni krom ade cha me yi funu oba e oba me cheche so owura efunu a aba no na ye meeting nse bia ka mepam na o papa se o kan ye ni na me hu be penti enti mi so say ya du ade esi ye enti no me serew so me ba to me anya ni ye wa ha so asem no me hu so me se papa ne kasa no akosua frimpom a kire mu se papa ne se mamu nye omu bibia ana omu kunu no monso mamu njo omu bibia omu nkase ma obi nsi aye na se but mamu gina se papa ne se ma omu mmeyi funu no ni mienu de na ye no kure e be se hu se eye no kure se papa ne kan se ma omu mmeyi na se ma omu mmeyi funu ana de se de no omu nye kire mu ye me pacho tie for person me se aha mi ohioma daka ohioma de se de ya afa de na ye no amu na me me pacho wan na pam omu fe ye na se me papa me ba se hu ni pakro wan me ndo pam omu ndo pamo sa wona na wote adwuma wo ye me na me say pass me ndo ba pamo wo enti obi maame mo na pam mu frɛ ye na eda ebra owu ye no owu ye ya wusu na pam ya wusu no ne wan wona osu wona me ba cho opanyi ya wusu bra opanyi ya wusu bra maame sare na opanyi ya wusu ntrase ebi ana ente sa challenge leke do original we are there betu Mema wakwa baba Franco Trading Enterprise. Yetom Amen Prophet Kinsi Jemfi everybody na me so the oil in one so be abedwa so power spiritual protection oil e didwuma na edwuma e bono e bra adwen so
also bana beje oil bi na so de kobo ho ban se wa abrochire wa control mu Cote d'Ivoire Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betima beje oil bi especially obi no me da so ye Friday bit se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sa de we bi so de bidware 14 days we dware do won so mu dware ene nkyene abodi ni bi dware pe yare di krodi na ba bidwane niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu yakenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho nuclear station wo sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number dey go on me number so go screen as a frame e bi opebia metimi post dia bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me nkura no do sika no bibia kan e betimi post ene ma ne mu dia opebia e betimi post bro me wasamene wa ha betimi post dia bro na me wo cream no so wa and also probably bit my post to the umbrella and also spiritual criminals in the tea. Nina upebia on sabit my can. Na rather than so proud Jennifer Hudi. Meda was sick, a rather come so team in our bar. I will pay a cobo home by no in shit. And some open some found your hand manis. And if you say you or now for no when you are no more a bushing unim your console, we hear bambo. Here to be an abitness of Nacosia and to win attempts Nivia, was a bit maybe na abo home by. Or in shira, so name me a share rather count. Bye-bye. So great is thy faithfulness, oh God, my Father, and there is no shadow of turning, for thou changest not, thy compassion they fail not. And has always been there forever. So great is thy faithfulness. While the grateful people in the house, great is. Come on, tell them tonight. Say, morning by morning, new mercies I see. All I've needed, all capsules make you because Clinic Limited and why you must Araba Abu Station. When it's close to give you anymore. I can't so I denta Pantan Junction. Can't TV a damn and I get my such Mama Miss it's your man who's ready to help. Obi Bessie, one of the this type. Sakrao, yeah, we are saying where are you? For whom I'm riding for you people. Yes,
Semunti, and I did my sexual. Mama, Miss Asa, in a malaria fever, what do I mean? Mr. Fred 027041769. Lydia, oh my such I have been. And the home in the house will be no de begum nim condemn ni magye dwa me dwedwam de ma no ano odin so papa wu na ya mo amayi ase ni nyina se penyinati ase na o kan se ne bewu a owu ama ne babia nsi na yi ase na akirem se wanka na sa ne mo ka se ompe wona de sie de ebusa panyi ana de otena yi paso nso se papa no se mo mefu no aye pinso wo kirem anhu na ne so ye de ye gina na ye tempata dwa so ye nim bonkum ne nim ne fa ne yie na yepe no kure na beda me ho di wela ye no wa ha ye be person na eje bebam kakra ma ye kirei na mum onipa opam emofra no fire yie na se no wa ha pase ni di nkomo kakra sebi mpaduasa obi nsi twodo mato na ya so bi be wo ba na ne ma benye duru sei na papa wu ne ma omumba yi ase no kwabra na pam wo ma bia no wo nyina so ebi nso anu ne nyina so ye misa no opanye ma kwa ba yeja o te say emi adom ho ye ipa twa wudin ya usu efi no buam ipa twa una opam papa yi emafri eye na se no ai sene se ho adaroma tumi apa na ma me se na mete ne nchen obedi di obi bia amia efi mrebei kosi mrebei ben fiadu ni na ababa wa kasa ye ma ayi mambi no na oto no obedi dan na me safa ma no na ote fie ho oni papa ne ko me to ma fa de so oni atama ma papa ne ka se ontimi ne ntena biem oni ko re control ewo konongo antentam na ne ko ojuso na ye no boso miensa di dana otu ye no ne joada no safa ne papa no obana me mi adu amra twene se ka won chata jampa cho ma akyen kura keke eja osafo ani no se safa me sa kan hu na kura mepe ndesa of safa ya we safa na me man me wu a kombe di wani papa na me de safa no to no twene se ko fo mba na papa no abia mpem na kata nyemu so bo no kata me se kura ne ne ya aka man bi ko fo kura kata papa want to send no ba kon kata papa odi di na se woni di okwa won chia no ababa ya no so no one be ko ye na watwe miensa na papa no etofom odu aborebo na sa ate so ngotutu oni twa so a no mbia nsi ho na so hwe no person no hwe no echi na kwara nhwe papa no tom dia nyina abo me so oyale o obedi dio ayamiara kuti efisi de o kuti efisi de ma ami ni ho a omunyi me ba na hohole o se ya me pa chew ma jama nai ohwiegu na so na empa me chew ne de opere no ma ko hwie tu ba cho de ne papa no me na no ana wase edi ka adi de ma ame no oka se ni ma mejo pa de bi ele ka odi ma mo fam penimfo se me ja hwe ni nti no odi ma no be jame na ma hwe so man e mo hwe na me nton ndan fo boso owu a ne ma ye no no ohwe mo hwe na o mba me pam o me bi ne ya aka to me sunu ba nga se o da ho a emu ya de nko ma hwe no na wa wu na mo ba papa na be sunu no wa wu oni ha temu kwana kaza mi ya gusum kaza temu ko mi kaza anso man pam o mo tnase ade chi on bai man pam o ye pele be man ba man pam no papa we abrante we nso kwa kwambroni okwa petition full form okwa petition to come for akoma kan no ana wo sa na wo hwegu from sam mia ma kan no opa fa no bom omo ba ya se bi ehuni abrante egu ni sansa ikosi efunu pe nkoto blog ana fa na ka ba na ko ye aba kan so obi ama ye ho me fa na ye say bi aba na sorry fi ko de papa nka tena me nka na me ka ye mo man so mo sa say eja sorry fi ha ko omo tan sa ka yetu apokra so mo obi abinom so no me maka da onya pa yetu we ye che mo obi anum bi enti da ban ka me di so ye te bia me fe na apa papa nja pa de ntina e ma me yesa opanyin wotra ase no control ni opanyin wotra ase no me bisa wo se wo na opam kura no fie ye na se wo se ame ba wo be wie wo se mpam wo bia se me kan se mpapa na wawu no woni ho enti monko ana mo tena ase na man so msa ntoma ntwa nche me ka kire wo na man so msa ntoma ntwe se mu fifi anko
papa no mepɛ no so woni hɔ sam ka kyerɛ o ma no bo woni ma no na omo ba no omo nim so papa ewu sa omo mehɛ no omo tene mframam okra panimu we obi ka tan say o papa ewu asen me okay yan really say ana omo court well no yese ne papa ye well wo no de enema nyina ma na so ne ma wa me dija no no o dija me mehwɛ so enema hwan dija no o ma me papa dija ne ma me ka de kata aja me se kata ne ni wase hwɛ so ma ne ma na wo hwɛ so ne fa to wode ne nyama nyina ma na busua ai meto o ma jafade a meto no me mo jafade o me patonya no ne ka wo de nkɔ hɔ me pasa me sɛ well no na je bɛhwɛ na ya hwɛ well mu well no ɔyɛ ne sɛ wode ne nyama ama hwan wo ana busua o ma meto so nsa busua sɛ oni ho a ne nya baba akodwa ben wa ye mre ono so yakọ tenema wa me ja no no oni ho a se me si ahwe ni nti no odi na chem na me hwa chiri no hwe ma nton ne ba okra ne be ne yakwaba ndi so de ma me se me fa ma me ba nya me ba de abusu ade me de ma ba nya yie dabi mento wasem na se wele de o e specific wele nya me ba what the edin ben na ewo wellness so o mbato fe so o edin ben no de nipa ben no hand over the property the man no ya wusu hwan ya me na fere na wo so de mabo se abusu me abusu na so de jame te o so nyina nim na abusu nyina wo ho mo se de de ne jame na me hwe so ni ma me fa de no de jame no de kata e de ma ne ma me so de jame se me ni kata we so bia fra chi be ka ho asema me fa nchira no so na de jame ye fake the phone on the mammy. No, that 20 million photocopy into. And my meeting was so for the no me so nyame dia me koton. Obanyo us ma me so asem ba ko penafe yen ko hana. Yema ye tie for emfa wona adwemra. Me pa chaw ensem asi yen nyina esi wanim. Say wonne ne papa mo no mo papa won to kwa manso. Ni nyina ayo wanim sem. Na mo papa ko te we adwene say. Say, me ko fa no ko ba me store say. Mo papa o sen ko dwa to a. Me ka so do mo ko dwa to na ne china. Na opa je pade ya omodia na wo senka obo homodi bia se wo betumi ahwe ne nkase si aba na eno achi no o se me ka so hwe wile ya wayo ya o se obi ya bia obi betumi yesusu se obi awo ne ma ni pensia no wiase na omo ne papa wanta wa kora na yenim ne se etimi si na papa ne wu no de je pade nyina agya wo ye ne nana se fa na omo de na ye koken kai I just work control am say ene ma nya wono de amosi kwaye ne ma me de ja no ma ne tire eska tire am say ko ne ba so awtima ne we onyina wontima ne nwe ti ababa ne betan ye pa ene ma nya wapade a efi nya wapade de ne ma me fi na wapade so kwa wade ana ye ngo papa na ye adwapade no o ja ne ma me aba frempom ma ti wa ma say aye oba obegun no ja ne baba ya bodin say samu ya bodin say onso won hwe so so wo kwa onya bi fenya ntime so se hwe no no ende o de adwapade ni ja me say me hwe so ya de o de ma say ya o je ko ma oba okay yo Nhyira FM 104.5 we are some Friday edition hosted by your man Evangelist Michael Entry Condemn 1 e wo na no den odwire ho a won te ase na Awurade adom minim minim ne asie because intense o dia kwa yi mo asem we dia intense panyi ba ko ha na minim na man ne ndie oni me boss be din komo na de wo mu a onse na obi chadwen bi se mukoko keken kawe no abusuafo enkwala ne bai be pa choteni o omo ba yie na se no mo amakonya mo ma yie na se me ba sa ne kosisi e pam wo mo ehie no mo anya bi ana me boa o ma ba yie na se mo nso ma mfre won mo anse won na ada na court na court so ohia wo mo no when na serve wo mo se court so wo mo mra pa chone de na mo frɛ wo mo so mo mra ho na ja o pa wo bi e pese bra yi ase what to kronum enti enye komase krokase omo fie ka kwan ne twanta me banyo panyi musu nya wo na omo ba fie wa aka kire omo se mo papa na mo ba no wo na mo ba pa kwan enye wa omo ne ya aka omo hwe no enti omo ba ha wu omo ba me mpam wo na mto ba ya kwa me ma no kan ma so panyi musu me nya so enti se sa wo ti asi se wo wo yire wo ma wo ti ade a wo kan wo ba de bi di wanti wo ne ba je ho pam no papa ene o tiri mo den anya se wo kan pam no me ba sa umumi a ene
tiri mu ɔden because minim sɛ eburo deɛ obi mu ne ba ɛya na mo yɛ kwa akɔsinsiesie so sɛ ne nyinaa mu tina sɛ bi mpanyimfo ɛwɔ fie oh na bi mu ka deɛ kyɛ sei ebi bɔ bɛyɛ kura pam yɛ mane ade nanso yɛfunu mepakyɛw ɛmogya ne nyɛ ɔmogya tie ne yie Ghana ha yɛ teɛ no obi wa ne mma ɛyɛ ɔne ne yere ne ne mma nana ɛnka ho enti meyɛ so sɛ woluwe no yɛdeɛ wɔ sɛ ɛfa no mate but menni problem wɔ ho ba ɛyɛ adwenkyerɛ kɔsi sɛ mpanyimfoɔ bɛdom yɛwɔ Nhyira FM ɛna yɛwɔ yi amanfoɔ hwɛ mpatwɛ wobɛtumi aba Facebook live na wobɛhwɛ deɛ ɛkɔ soɔ yɛn brother Clement wɔ Ashtown woyɛ adwuma wɔ Mamado Printing Press ɛyɛ Ashtown wo so wohwɛ live awurade Nhyira ex Inspector Botwe wowɔ Konongo was on a master or say or school master Monsomo was Spiritus TV Papa Oya de Pa police paying or ya no watch Marano no de aba near who de Mran Eka Nana se wa Belgium Nana se wa Belgium a year offenso and now who take a sea pie when Yanisa Nana so on the TDBA afe Stephen Nyamiche so oye member of Friends of Condemn a radi Nhyira pa Nana me pese my manana jinta se minute na fe yema abedwa form remu tentem na fe yehwe na yema ya tie for so fa won again check because the way asem ne kon anu ya din pa na ai Angel Dominion International Church se menka Prophet Joseph Mensa ono okuta Bible obeye hwehwe mu ama enko bra we etesa beye na ha nya beye asem bi ato emu ayo pen so tu kwan a enye yie oba obed Bible be hwehwe mu ama bibia tuma koso kama osi wufu mu oba fi na mu tentem amomra afi awaremu nsembra fe wonwa bra obi abodama na twere yare pa o se bra me nto nchia ene o kasa no aso de gina o se wo obi bitwa pa fa na bretimetim bolajan masse bolajan shi kuma se timetim ha ya oboa Prophet Joseph Mensa twere yare oboa otuase etekra what the Angel Dominion and Protection Oil Angel Protection Oil wa twere Psalm 91 Psalm 23 no de aba oso kenkan mpenso wusum de sra oboa how bia asietu oye adwuma e wo miamia hodo mbabobosu ya na Angel Oil Protection Oil no benye bi Nhyira FM security checkpoint Central Market main gate sof maame a okan radio asem no obema obi fa obebisa owura Peter Enin ewo kwamo committee chairman ono so bema obi asaf market so ready heba onsa ebeka bi Angel Dominion Church ewo etimetim Mass Bola Junction Germany obenya bi wo ho sana USA Virginia enso obenya bi wo ho Papa Accra Amasaman Sotium Junction obenya no Kumasi etimetim Mass Bola Junction obenya no Nkoko Trado Salvation School ubenya no offer Prophet Joseph Mensa ne nkomo 0554 477 959 0554 477 959 and 0504 6041 na Prophet Joseph Mensa eni nkomo Amazing Trading Foundation se menka ncho so aka hu bi mu a o bodwuma nwa so kra kire se wo de nama akoma mienu pe ne ne chena wo de kire wodwuma mo nyansa no dwuma anya asam ketwa kra Amazing Trading Foundation o bo nipa bebre wo Ghana ha o de 2 days pe kire wodwuma na program 1 no se ne tie biofuel digester toilet no o mo kire se ne obi se no 3D epoxy tas no o mo kire 3D wallpaper insulation o mo the bar soap omo ye ho adwuma afi cake soap omo ye ho adwuma alata shower gel afi liquid soap washing powder obolo soap brown sugar ene ne akeka kani nyina oba or the 2 days per each ama wanya ensa no dwuma enya agrokra no nim number abetumi afre ni 0244 879355 0244 879355 amamfo amope number de bia mo ha me no number ni 0244 879355 afa dwuma de na eba so veno no se sia ba bia ode abedru ni eba so e wo Konongo Methodist Church ben nkwantanan Konongo Methodist Church ben nkwantanan ene wochena osase ende echena ena ode to aso wo betumi abomode a na wo so akọ 220 Ghana 120 Ghana cedis pe ena wutua na ya kire wadwuma ye be maw t-shirt ya fe utu sa ode be adwuma nyina wo ye be san de amaw na ode akọ hye wadwuma ase Amazing Trading Foundation omo bo nipa mo nyansa no dwuma number ni biem 0244 858110 0244 858110
Tower Specialist Herbal Clinic Emedua Yas Branon Fan Habama and Sayare hepatitis B, typhoid, ulcer, hernia, afe infertility, diabetes, sexual weakness, blood pressure, afe work huku tuasie kra. What hebatin eba Mr. Eddie aba ebisu immune system no kutia yare bia how. Afe or the cough care heba Mr. aba work huku betuasie. Jirika jirimema de no fiedu nwotwe ko boa. Otabiom be ye de bodwuma na yira mo from Mura. Fiso timi rura kama no obomoden ase obekọ yare bia da osubia na otimi etu ase ede amount. Wo kuma ase fe ase eye atonsu kwan so oni just bro filling station ene edi ehwene mu wo ye restaurant wo Dwada Kusini Dwada aduane bia pe bia ode be ma fremamin na yare bia ontu ase mfama 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383 831 eno adua ya sebra no sayerewa Kennedy digital satellite Kennedy osebra ebra na so bronya no na aduru so Christmas promotion e dey na wo pe ade bia open Christmas bia oba onsa betuma ka brand new sewing machine no or the bia aba fufu pound machine or the bia aba laptops or the aba air condition the freezers or the aba microwave any appliances bia dey adwuma wo fie bia no dey ne so do ne be chirimo Kennedy digital satellite so ye adwuma e wo control anko ade a ene oba obetimi dey afiru no achicha wade nkakra nti bomode ana hye sa ade no so say so ye adwuma wa buy mu nko a o sika fa buy nsam dey oba dey opibia or the ebe firu Kennedy aso ewo edum family plaza store number 21 22 first floor na store number 21 22 oni boss FM ene di hwani mu afi cancer patase Adum house oni police depot no ene ben for ni chire mu ho fe Kennedy number 0244 385 128 0244 385 128 and 0207 653031 Kennedy na omo amabro nyenye odedede nyadua heba center se men kan cho say nyadua akeka won nyadua heba center o say yare pa da wo so no mo odro ma onom na ho ato nyadua heba mesha wo se malaria yale no malaria fever etuase afi wo lose appetite wo didi a onum nya wo de untumi didi onum bia ebeko body a general body pain oboa etuase kra amwa ko nim tu de se untumi didi ana se wotinka so ni paduamu ya wo ya ana hututu ana se malaria fever hawa odi an nyadua heba mesha da bi eto nu Ghana ha bia kwa onsa ebetumi akabi na mo open dudu etu dia free number 0558 5658 90 0558 565890 and 0270 4176 69 0270 417669 nyadua na bibia ntumi nya kama emfa emma na bibia na je condemn asam na no den ano ode ye me hu se lawyer abetwa no wa emso otia wo hu se we die onim se onu se good ye o school na che o ba we emse eyi kakra me di na chi kakra lawyer nya ba de na o se ko be fia na se asam na no ode asam no ode otuka fifia dura okay yenti semana fe wo mo mbra me ye bi ne so for bebam yeah enu abaye bi condemn papa yi one ne no fasi best mo da Roma ensema bi ekono sebe mpraduasa enema bi ya chia asantema minu ni asantema ni mu no sebe de enema enkoye enkroma fom de ba ni pono kasa se no okọ ontiase fom so ne de nya aba ba wi de ya ne wo mo nya ya so mpalivase fie chi ni abofo sa osi ehwe ni yi ni yi na kade aba mo ise wo bedi ade o sati ase 14 asem na bedi a no ni asem no minim se abamre kwan so no se asantema mi se yakase bedi wo fa bi ade a wonne abusua no a wo firi mu no emuma ene emma ene kwa agya ne bo chidom ise hwan ma wo fa de hwan ma na bedi wachi na wo di ade wan ko na wo kodi ofie nko ade na wo fa ma no ebe do ma se wo papa nie na se bi ba se bi akofro papa si na mu bra hwan ngo frɛ no wo a wo ye papa si na mu yi na wo ne ma hwɛ manso won ko na chi mo sam na biom de to so biom ne wo fa otinjo fa me se wada wo ne afi onya akora mpanifo se wo benyina beto me se da me sayem me se na da na Roma won hwɛ na se yase masie no wo fra ka bibia to ye no me yase manso ye mu ade ye mu ade ma ne ye tu me wie no krakra no mabu ne be nti won omie no won hwɛ ne ye condemn krate kuta ye fake
you catch 100%. So we were wall friends amanse a the obey say we call lawyer ho woni mo bi a nkaye yo nkadanfo nyina sa hyase witness lawyer na we ye krata nkan sa hyase bi yeso obi a committee to me money din because me nyan ntimi nka bibia ona ne sa hyase say me na me twa krata no boss papa so me ko je one day oni to me so krata commission of authority do ase no sa to me no nka so me see ya kura no so we letter no wi a wo serve a nka lawyer no a otwa krata yi ka some be wona serve obuso ni nyina yes ni ya frase mo high court ya siri red danger ebano ehone ekotia no ni ehun se ampa owi en ejanu ogofa fake we no obi bo krata hye eyim commission otu bia owo ni ba bi ono on sample wa samanse e friend wall papa hwe na ban ancho hwe na mra ancho asemo eduru high court e bi se o bu so nyina o be say ya wo jani udi se won suro fake people in Israel FM na ye maso na ye lawyers ho commission of oath ben na ye wall dem obi pa kura wo ye no wodi wo tigana ha ya wo gine samba sa me aso masi na wasan signature ten e dey ato ase verbal well me who say dey verbal well o de nanu na bi o kan say madams phone yes and wo wudim kwanam we kura witness bi ani ba bia adansi di o ntimi nya well without witness o that way no ntimi nya o that commission out just a lawyer na ntimi ya wall obiani wo court no kura no maro ne kwan se odwumi ya nsamanse mu obi as individual bi utie as a commission out mr obi ya commission out amane ha no misemada enya mra so you be to letter obitima nsamanse de am obi se ma chese japade am de ni nyina ma me e de am mo fase who told you Kofi Eje me dance who told you ba Kofi Eje wow me producer ba kro international international executive producer no enya sem go to who told you by Kofi Eje in share fe wo de na de asem sa ha no platform ne so lawyers ni soldier for ni police for ni commanders egu hu ne so ti ha no ba ha efficacy oso otutu ni emeyi ansa no baba if say o me kan trasa nkosa na ha because if you me mu lawyer wo fie nim me no ka say wo post ku wa fe no kra okọ onya nkofie enti umfa man ko ne sa enti e behwe na mu de minim ni se enkwala ne de o moye aniam ho sem senkwala na sebi mu papa gya ne nan na onyi obi maninyi enso ni nyina mu no se wo sama nsiesie atiasefo siesie efiri se enye kura enye ka se enye kura sebi obotwani twa be no anya hwe a sofo wo se enye ka kye se na somro adwene na kokron de adai e de na mai na na ye bi ye ntie o ne enko anim nana misati efo nyina de meka anko ye na mo de akyem nana me di kan aba abusu apani de nkra na fum bi afache na me di kan aba ema no so hwe nana asawa ye ka nyina yemfa were na ntonche ade nkra na ye na anko yi so mpa se wo kuru wo kwa wade na ye yank ye ntu wase sa niema papa na jewo etra busu afie papa ne ba ya kra wa bremu ne wo fa asesa e die nte na oje wo wonim sa ne awotie oje wa wi a wo ba sole a wo di papa na yira tem atiefo obi amfo na adwene mro sa wie ne no kra ya fake kra obi nkum na kokko be de kwa so na ne ye kra mo ba ya na ha kra kire se papa ne ti ase mama papa ne ho anto no na wo papa ya wo hye ye fra ne sei ekentei wa anya ade so wo maame wo papa se de otie bi okofa ne be fia e yo maame no so ya santini so ya grusini so ya kusasi ni onya de ne wura fie de a e yo maame no ne mo mutime ka sa mo twekra ma mo maame no wawu no o ne be bi wo ho abo me hwe ne enka hwe saware wo kwa wo fa ade ne nyina bobo so se samone maame abrewa etra yi a em san kanya nsensem we apia na mo didi mo papa yira tem what be that bra what dey anjwa yi eti same me kura me ye bia me wajapade a na same wo faase me makwaja na mo faase ne kotugwa me de be ma no e ba na kan de wa ne agumo ani ma se wo papa we mo antimi ankwa yi na se mo antimi anto adaka so ye wade nyina ho kwanya ne nyina na fata da ka wo papa yire wo se ne wan so ko de do papa yire atem ma me wo ba wo ba be se wa anwo na papa kura twu solo ko a wo so ana mo di na atem mo
Mama papa na ni anyi wo wiase. Me da se. Eti nema bi odi ana na ye kapa dia. Me da se. Mama na anya yi. Eti se me ye bia, mu ma yi na se. Mate. Wa papa no ekwaja na mu fa kotugu. Me da se. Ah, ho dia ntwa yi. Sofo asate yentie tew na fi yenko ogoro ho na. Yen sofo kra ba ko. Amofra na anya. O ma anya de kra. O ma anya de. Said sister etia no mo no. Kra ka papa kra bia ko nyanwi. Enkoyi bia ko nyanwi. Yedi kan pa no, mo nsa nkomachi, mo nkopa. Empa abusua ne chew say my from on from so bia ma ye nya dai enche mo. Ogen ka me busa mo ho, adwapade ye ma dia. Anka wasa papa ode adwapade ne de ma mo. Proverbs chapter 13 verse number 22. But musuban ene mo ne ye na mama anya dai. Manko musuban ene mo ne ye meji se mo amote anyina mo nya mo kwa asore yes mo dwe the bible be na musua bible say nyanyansa nimdie mo anyanyansa mo anyanyimdie I hope so baba o baba ema oso wo baba o baba ema odi bi di wa de na obeye odi bi di wa de pa na obeye anasa o man mo mana ma wo mo no so mo di bi di mo a e de na mo beye mususu se mo betimi akasa mususu se ma no odene but ma me ka no krantere mo emma mo anya de ewom se ofase ene ofa baby o mo de anema ne fa no emfa ne mra kwa so nanso emma mo anya de ina se mo san komati na mo papa nyini na mo pa mo chaw na fe yanko ba bia ade da no yamfa nto me da se me da se so far something aten nka no ono na di AK47 diabo amanfo kodwaje tetemu nyina dwom emre ni sisi no ana boaro kakra do rich kwado wale dia ye chaye many bi na ye busy no ana boaro kakra no ni ade eze bibia tibi kozo kama mawo na DJ Ike Infantini Bema or Adisha FM so tie live radio pa DJ radio kesi afi Pastor Emmanuel Safu Sunkwa or CAC Christ Apostolic Church also share live radio show ogoro de ogoro yanko street na fi yamfa course kakra ye edikan international mi mama so wa ayi France na de beche that was Marcus with the France top from black. I just more him to say much as black. In Kenya, some man, there's a fatality. Over the way for Frabam Patri, I shall seem free and connection. Okay, any be a budget, Papa Diamum, the Ukrainians say you new and Abusiana well and him. Okay, and as I say, the Germans don't say well and what Papa di buy. Yes, so been so sad another way. I have fast age a padia from now. And in fact, and oh no, what you want to know, kind of more. Come on, first one here, Kofeje, I know you come on in on what can I say? There's over the way from our yes and Bianca. The company who told you about Kofeje? My main can be Emfa in no more on my share on Papa Pewa, a former Nabre. A put a funny epam or Mudipam. Mudipam. On Pump with my Japadia. You can't address you. Uncle. You can't address you. Papa no penase. We are bar with 2 on the mono. Who could share Bema Bena Pewa? Obe preso man. Na so peba obe preso. Se Bema ne ma e be di wani a ebe ye wode. Yabi. Mu ase mu yam koda. Na Hayford o se ade bi edesin nufuo. Ende of ye twem hoda da o de atiase. Ye atiase. Ade na desin nufuo. Se Bema ko fa ne yire o ware a wo ne ba witimi nhyane sa de takofo wi. Where your best ware. E no de o man ko. Sa word no where your best ware. E ba no film anka say. For wo na ye ware wa. An na obi ba mba je say wo your best ware. E se bi mami ko onya fon. Mami o to ene fon ne say. E ti kasa ya ne ka. Oni manyam fon say de e de no ye fon. Wo de wo no mami ono papa anya asem a mama no papa no omu mo kontokwa jama mo. Bia no wa wibi. But who are kuni akwadana and kwacha papa so papa ni nyansa na papa ejimi wona abecho papa nyansa
ona de waba wiase former region minister honorable Imalo Usu Ansa Asante region minister onyen be biko na yere memienu papa ne ti ase no waye mma ne mienu ho ade oye lawyer oye judge oye minister post bi aban bi won odi akosi sa aban be ko bu abra wo wi no na wi lo ye no obo mma ne mienu ne tin we ni bana ni nkofo na bi wonom omupofo se omumpeke to anasem aso keto na wo be man de man no de penase yen ni pana aba no ye maswa an ana ye wo jaye maami ti na je bo pare kofo bi ba na wo tana ni enya dwuma eti sabia ko se benya do o papa o mefa afa wo nye yi wo konya bia woni ni pare to ade ande wan kan je ni ba so ko hwini ana sabi na nimu na papa ko fa bi dia na nimu nye se okofo ba o wanu bia kan ho abro wato yare awre ho hwe enkoda enne na mafo abana awre ho asemi bai papa bi no enua so ne mate tek ya na papa ni jane na gu no na ni yira woni ne tie o ware no na yire pen okwa chance o de gani gu chance mo on not to them no to emon o to no o to prum mo ko 3 days na pampers e bona dane mo ni party ase I was in the back ko friend akos say akos to comfort ana mo de ko nua so oba na be ro abero pampers na mo ene papa ita onye stroke esuo to a na fam mo bu no oba ni jan ho koi sasa mo se ne maso kwa ne mamma kwa sware eya sware oba no ya sware ba pani Krukra Bible. Sasa mo se Krukra Bible. Ene man nia so hine epe masem a asem ba ye biso asem gigina mu okọ nua so edu so me ye ne man ko mo man sia se o metana no be ne man ne okrani ne be ye na yiwa adan ono papa kom he abra papa ne ka kira wo se asem mo kan enya no a wo mu sire ya na se no na se ko hon ma ka mu godwa to pa chaw ani mu a ko kan ya na ko mo so papa nan wo de me poacho papa boni bia ye bia fa chen ye sawa wo de yifu mu aja me da se wo ti mi yusu sa kasalet ma pa o man ka so mu chopa ne ka so mu to no mu papa no ah budie no mu no eti so bu pam mu frɛ yi ase a omo pe ani apam omo frɛ ndi mami ka se chow so on give you japade kwa se ne man kwa do mu sa ka kan bi omo ya no me eja man so se eba ne se yekuta original will e kire se papa ne de ama wo ya ko bi ani problem we are fighting about the way which is way no enye proper will kwa fato jai enye anya fe eja man so se o ya suma we de to papa no wo mu papa meti ase papa ya badia I know because olom no se kwa mo pa japade o menya no me minimum ni saba o da bi o kan se so kan se we ja opa papa ne won suwa ni suwa papa ne hu hwe ebisi wo ageta hwe ebisi we ni so papa ne hu no obo trance no o kai se ne baba ko ma mienu o mu bu nu o drop no mu wi nyame nyina abra baye hosu makuba be pa na cho o to jan e be pa na cho o wiye no papa bon ni se me dia cho ye firi ba ko dia onya sika ko divu a no di enkofo tu kwan odu futu kwan ama sika ko di kutanyanyi papa ga se ne baba ma no wa ma no o se me no ga se singing wo de ma han a ne skarasa sim wodi mai acha busu nyenu naskarasa no me wati no aso o ma papa jara wodi wodi o papa jara wodi ba mo kokko pachew o mo no mo kokko pachew a papa pachew aja ma ko mato okay eto de Matias be pato yan akosi eni obo be one story pe be pato Rocket Clinic Rocket Clinic semen control say or the vein capsules V-E-N-E what's over Johnson Philly over Johnson Philly
mu no ne de we Dabio eja tie Dabio ya jama so ka yo asem de da on ne se abusuani ntimi fa manama ya ti ase me asem be kan tie eja point aye making ne se oye verbal well cry se ade a me ma ye minti me ye obi a o me bibi ho abusuani adanse ni different but tie no kan no fa se ne kan so ya o se oya yi ni wie de ode ma ema no de no ho ana o ka se we ya busua de ni ma me de o van to so wa se no mo kenkan nya sa na tie wo ma me de no won document e won paper ho e no ha e da ho e na we no wo de wo show ma me de no kra de kra ne kan ho se me tan de yan kan ho se bari e kan de kodi na na sa e ho no ho se me ya but we ya busua de okay wo de ma me ba me Antonio maka camera meba Rocket can see me can just on the vein caps or saba vi ani o so ba junso afili oba se bia mfie wonye na ne man koye wo hono boa wonya bi no no ba sie so ama ho ache be ma wura wa afefe mse wo echi na afi waka ho ntimi mma wona ba sa wo sika akwa ho mamu odu pa sa na be man so junso a junso na oti yawo ewo mu na afi emu kekaw junso a so kakran ni nyina ya vein capsules vi ani yi wo boa e be mamu ada ho ma junso kama owie no de pakum aba no de aba no boa e ma be mamu ye den utadua mu ye den bo adwuma mu obi ehun sampa na wo yira mu ammo na unya bi e betumi aboa pa e ka tse be e to nduro wo Ghana bi akwa wo betumi nya bi Kumasi Alaba Ababu station any security house in edinhwe ni mu Accra Adenta Panta Jackson omo ne KTV edan no enu amu mu nyina wo betumi afre doctor 0244 183 230 0244 183 230 ana 0248 885040 na fe ven etumi aboa ma akọ anim agbabe herbal centers men kajo so the mona soap and mona cream de aba wodi soap ni na de cream no sasa ma oni padua e kama oni padua be ye soche oba be cancer no me kama be ma de safa ho atitu kofom oto ho boa tebza nam ho se moto kama na ma gronet ma ye de agbabe mona soap and mona cream sese ni papa o se ba bia wo bia betuma nya bi wo ba bia agbabe herbal hospital no e wo kwamo one ahemfie ne di hwe ni mu na yare a wo sa dos pa diabetes hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes afin koko yare any prostate yare no bo otu ase kwa agbabe herbal centers men kan so do ni chiri mo kwamo eye one ahemfie no ne di hwe ni mu pepepepepepe hwa no wo bra na yare bi da oso bia ontu ase emfama ho eno na aba benya mona soap and mona cream na etumi aboa ma otumi akọ ani frɛ na oni omo ni nkomo doctor number ni eye 0550 so for 677681 minimum mic ni do ka say call out 0550 677681 and 0246 595 akosibo afoni abresa se wankedo antia se tesi tomato mix ne de aba eno na wodwa so obabedi ama na num ane de obie na dwum ama osua nwoma ehu akosku adi fesa tesi tom enrich tomato mix eno na ene obata de de aduane wo be kan say jollof a oboa ani fefefe choba afo munsa eno na ene atoso a modi yem nuane obonse nkwani so ani nwom kama na obie de ni techema so tontonton sampa medi tesi tom aduane enti eno a ene obie wi so enti tesi tom enrich tomato mix obia hwe bi e market ntimi mo register general department se men kan cho say ne registration ni na mo ho ne nam aware e ho company bia wa bia ho asori ne wate e ho bia register na wa ba mu bia no register general department o mo na eye ho adwuma afi bia kai say wo be file one tax no na eno na aba e de aba se new market nkete no mo betua 250 Ghana 25 Ghana cedis and the new market say no so tua 50 Ghana cedis every year bia o say one metua na say penalty every one obetua 400 that is 4 million ti bo modern say ene why obi adwuma nko ade a wo do no be chimo register general department no ko register na ankofo how any amane bia amfamro enka ba aba say enka ncho no Dr. Mensa ba clinic say enka ncho say yare biara o zinka me modin yare biara Ghana ha ono ne ma na bosobo 2019 say the best heba doctor e wo Ghana ha wa sayare stroke yare entiman ka do say ti bo modern na phone chirim na Dr. Mensa interim wow yare be stroke yare diabetes hepatitis B obema onwo ba onwo ana say
koko yare fibroid yare no o tuase kura ama akọ onim kura Dr. Mensa Semen kan cho say ode home clinic aba ebia na bibi yare o pese oba no ba fie be sa na yare a obeye ultrasound scan machine ode bia laboratory services or physiotherapy oye sa no me kan cho so abai na taba mu ko Ghana ha nyina nkrabata na yakasitie ka so a obenya na Medina obenya no koforidua obenya no sunwane takrade takwa sefidwuna se main gate one adom coastal ena eben ho obetumi nya Dr. Mensa ewo ho waseme kan cho so ye adwuma fidwada kosimminda papa no nsia na so no nso no ahye adwuma se no nsia no wapon bomode fe Dr. Mensa ni nkomoy 0245 958768 and 0209 500273 and 0271 173 551 nane Dr. Mensa ni nkomo Franco Trading Enterprise men kancho boga Franco wakwaba phone be na opepe what the Samsung aba Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel odi nyina ebiaba afi TV boyi no odi biaba Franco TV o Franco te boda ho boyi oboa bronya no ane obia ekokope bi e de akodi bronya or the drives na aba or the Toshiba ne biaba memory cards or the aba pen drives aba smart watches car chargers odi biaba phone cases ni na bi ho boga Franco wa manka kumase aye mobo aba ma niji aba wifi ukwa abenya bi ho wifi ne modem ni nyina ebi ho ukwa aduma babu bazaar building one ejaba eni dim hwani mu adum next to YF ubenya wo mu afi adum opposite me konbenya wo adum opposite Prudential Bank adum opposite Kofo Clinic ho nyina benya wo fe boga Franco ni enku enimai 0245 31 rather 0245 316969 0245 316969 and 0560 684 147 0561 60 0560 684 147 nene boga Franco ni nkomo na dum pharmacy semen kancho na dum semen kancho na etwa to na afi kosi aba na dum semen kancho say obomoden na unya mo de adwa so fe no nafa XV capsules a oboa oba ne ba manyine siesie wo se obi odwonso a wo bre pa na oboa ebe ma dwonso na bakama dwonso atum sa pama dwonso moton afili ama ankasa ho se bibia kama oba sebi ahemfie ho nkoyi wo se wo de hye ho da ma de kye ma ho wo we se be ma ba pa ko ho ma de kye ya ne atum nafa XV capsules oboa ko dwa so ne bisa ebe ma obi wo de nana pabites and capsules de aba oboa siesie ni padua ne bisu immune system no ma ne kutia enjarewa bebre wo se pressure na ama aba from sana esrade pa oni pedua mu fo hye ana oni pedua no hu se de sikwa ono ma eyi srade ni firi mu ma utimi enya good body ma bibia tumi kama pa o de nafa lady clean de aba sisi ahemfie wo hwe wo yopo se de wo de kra ko bonsuom na yesisi ba bia benya bia to KNG eba ewo mrum deni heba Ashtown Freddie Mems KO afi B heba ewo fumaso taxi station wa fre doctor 0268 229 862 and 0240 981 592 na bibia intumenya kama emfa amount kai o senya me ya no bronya ya December na ye boni mi na menye biem onya me asemunti ena de masa chira eba so live ye pa hontoma na be hwa kosi boafo kosi anwofa kosi evrade mi kosi boafo pa said that one be lead praises enya asem ketwa enti lunch ne eba so live December ya eno ne lunch etwa to kra wo afi we se mu no hwe na ye be live na afi ube ko fie jei ube enya asem ketwa be hwe said the amount for don't rate be chinchim ne ma ho ama me a go Facebook na fe bibia nya kama ye godin koma ama ne so na ye bia yetimi ama bibia ye kama agosi me pa cho wo dey say Kwame Broni wo ne Kwame Broni no de ene na wo ye one story cause o ma me nkoma ni ma wo twi me pa cho ye ntie o e de na wo ka fa ho tia wa odaroma me pa cho de me ka fa ho tia wa ni se so mo se ya nhwe ye papa no nya nukure abusuani se mo mo kan no enya nukure se wo hwe no papa ni ni a me mitini efie ho oja ne nan a fa no to kakra roba bu mi na me maso ne ma ko fie obi if you minimum na wo na papa ni da empaso ni wontimi no ye mini we ene pega no na yakodwa no ai owusu cheta ne wo fa ase nana no ebi wo ho a onu describe ble ni nana no a na onu kɔ afuom na mini wo fie ne maje kɔ mema nkwa ne makɔtɔ aduane na mde able no mi nuanu mu no aduane edi ma papa no di man papa ni di edu ba bia no maka che papa ni se mo onye de mo ni aduane ni bi
Afe eden na opanyin we oboa wo papa no mo so eden na betena ha wo so wonko ana wo papa no ko eja ne nan a wo na wuye ni ade eden na wo kan sa eti papa ni dia ya famu dia ya boa no ya boa no mi betu kwan akra mi ko kra no papa ni yire wa ha wo me kra no ancha na me de me ko efie no so light ya ewo fie no sata mo na mo akwatia ofla mi se oniska nia na mbaboa no ma wo mo ya fie no no obi ayan hwa na ya dan na mi diska bla no abefa nipa okro no ma wo ma wo ya fie no ana ajá sẹ́yìn ka asẹ́m bi ẹ̀fọ́ àṣẹ mímí tú kwan no ẹ̀yí kòsíà bi ní títà tìrẹ̀ mu bẹ̀ kàn asẹ́m bi asẹ́m náà ọ̀kan náà ẹ̀yẹ́ no kúrẹ́ sẹ́ oní mu a ọmọ mi kyerẹ́ ni ẹ̀tẹ̀ ẹ̀sẹ̀ mi náà mi ní hɔ mi wọ akwatia ẹ̀nà mi bá asẹ́ mi ní mi nua no bẹ̀ di nkɔmɔ ẹ̀nà mi bẹ́ tó mi papa ẹ̀wọ̀ fie hɔ na mi ní ni di nkɔmɔ ẹ̀nà ọ̀kyerẹ́ mi sẹ́ mi nua kuma abotwe ni ne atẹ́ẹ̀kú ní obó ni di no ẹni wọnú ní ne yere n'ako ana ọkyerẹ́kyerẹ́ mi mu sẹ́tẹ̀ na mi bẹ̀ ma mi baagi so ako nti ọkyerẹ́ mi mu no a mi hwẹ́ yẹ no na ẹ̀ntwa yie ana mi gya mi baagi yẹ ẹ̀dẹ̀ nsi wọ sẹ́ mẹ́hwẹ́ mi nua kuma ne ma busa no sẹ́tẹ̀ mi yẹ yẹ so wọ kutwa mu ana mi san nti mi nua ne baayẹ no na ọkyerẹ́ mi mu saa no na yẹ sẹ́ yẹ kọjọ atoa ana mi papa kyerẹ́ mi ẹ̀jẹ̀ bra kyẹ́ sẹ́ yẹ kọjọ atoa nti anua no ana mi kọ́ bra no nti mi kyerẹ́ ni mu no ana ọsọ ọnyẹ dẹn ọnya ho ana mbebọbọ ya papa mania ni ya papa san kyerɛ na damfo baako ɛne ɛkɔ no nti ɛkɔbɔ na mania no ana ɔbae nti ɔbae no ɔde bɛto papa ne ni maame nani kyesa wo hwɛ ma wo mu siesie nyɛ sa siesie nti nyɛ so wo bu oni agu nneɛma so a siesie na maame no na ɛkyerɛ sɛ deɛ nti a papa ne ka no ɔno no oni hɔ bi tamu a dwato ani ni bae no a yɛ ka sɛm no ɛna dwato ani ni to maame nanim sɛ meme ba nsɛ ne ma bɛte na mo mitimi nka me papa enko adeɛ na me nya ɔno ne deɛ nti ɛbɛka ni mienu ɛna maame ne sɛ ɔn deɛ ɔnyɛ dɛ ɔmpene na maba menhwɛ so na menka me papa deɛ na ɔno ne deɛ ɔmpene ɛna papa ne sɛ wɔnya ne wɔka no na nipa no oni ha waba no abɛte asɛm a ne ɔso ɔhwɛ ma ne nyinaa yɛ yi a ɛyɛ dɛn na ɔso mpene yɛ maame na mpene ɛna ɔsɔre sɛ tɛm ne ɔtɔn krezin wɔ abɔnten ɛna ɔsɔre kɔɔe nti ɔsɔre kɔɔ ne papa se sɛ ɔmpene deɛ a ne ma ne yɛn nti ɔne yɛ ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛka nea ɛsɛ yɛ ka me so meyɛ adwuma obi ma so ɛsɛ me so ɛna mo ka wie na wokɔɔ na papa ne yɛ sɛ ɔbɛgye ma akokɔ ne ayi ɛne ɛnsa a ɔde yɛn ɛna ɔkyerɛ ɛnsa a yɛmfam la no mfɛ nyi apa yɛ nti anadwo no a pito yɛanya bi ne ɔma mkɔpɛ apetesi nti ahomanakye no a na ɔde yi apa yɛ ansa na meyɛ dɛ mekɔ nti tam no so yɛ no a menyɛ nɔɔma no a mede baayɛ no ɛna me nuanom kɔɔ me maame antisi hɔ kɔbɔ na maneɛ sɛsei na aba ana ɔm kɔɔ tikya kɔɔ kyerɛ ɔ nti ɔmo bɛka no na mefiri akwantuom baa na mese yɛ maame ne kaa sɛ yɛn no nyɛ ne ma ne yɛn ɛwɔ m'anim ɛti ɛsɛ ne yɛnyina asomdua ne yɛ deɛ yɛpɛ because yɛ papa yere ayɛ yɛ maame ɛti saa asɛm no ɔkaeɛ no ɔmo mu sɛ ne sɛ watwe asɛn sɛ afei deɛ ne ma ne yɛn di a asɛm bi a wɔ hɔ a yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛtoa so ɛno na mpanimfoɔ ne sɛ kyinkyini a ɔmo nte aseɛ ɛna maame ne sɛ ɛna mese sɛ ɔnte aseɛ deɛ a ne ɔse nyɛ ne man deɛ a papa no na woyɛ nti papa no agye yɛn deɛ a ɔno nso so ɔde ne ma bae ɛtiɛ na obiara ntina ne baabi ɛne ɛde sɔre na me papa adi nnoɔma no brɛ me sɛ maame ne sɛ ɔmfa nyɛ aduane nyɛ dɛn ɛma no ɛti me nso menye me nnoɔma ɛti papa no deɛ yɛhwɛ no abusua deɛ ɔhɔ no no asɛm no deɛ ɔmo ne sɛ ɛyɛ asɛm tentene ɛyɛ abusua mu nsɛm a ɛwa paa na ne nana meka ne sɛ ɛhia obi a ne nka obɛtu no ho asi wɔ anya mmerɛ sɛ obɛsiesie ɛntimi nkɔba so obi bɛwo ma na ne mansia korokora mu no mansia korokora se mu no menka daabi ɛndi hɔ baabi a ɛnkora de ɔwo ebi yɛ ebi nyɛ ebi bu adeɛ ebi mu adeɛ ɛna deɛ nim no ɔman mu ne ha ne sɛ obi kɔware foforɔ na ɔba na ne ma nyina saa manso maame ne ɛmadada ntɔkwa no ɛntwa mfiri Ghana ha da woyɛ dɛn manso wɔ hɔ ebi firi maame a ɔba awareɛ ɛna ebi nso firi nkwara a yɛde ɔm kɔware maame ɛtumi firi baabi a enti deɛ wɔ mu a ɛnyɛ sɛdeɛ mempanyimfo akɔndɛm no yɛte aseɛ sɛ nkura bɛka sɛ atia ɔmo maame ɛhɔ de agye tum but deɛ na wɔsɛ nka busua nso yɛ no ɔmo nso anyɛ sɛ bɛba ne sɛ
nipa no wuko e won siesie no siesie ni agyina mu say yema wo mu nsie ye na se na watwe da wo ama ya ye wie amo ama ya ye bibia wie ye kwacha wele de yese mu mra ho na wa asem a wo kan sebi producer to asumu wa henefa enti ya mo ma no kranya no kranya mu ya de o mu didi on papa ta megitum eno de asem bi ani ho e ho de mfumso ho megitum o mu ka se ti o mu maame megitum na eno akide na sibiem na mukosi efru no ya bere sebi producer e de na de beba o ye owu ya ne mama no e sie ye wo sore se nkura no ba wa nkwa no so be sore wowu enti ya mom ye nhwe atiasefo asumdue beba ye ntem ese de wowu ono kwa e mabim akwasi boafo kozuzu bakasa wanka me ko bi ne manka ade so ba so nkasa akaja so se bia na yi na ye akwasi kabine ko kakrebi ibisa mpacho for microphone bra fa papa no fa mic no ma papa for ba yire so na ko for ba yire papa bo ona tena se ye no bibia ne wo fa ne papa no okay mpacho wo ma thank you ma me a wo ba ware mpacho so wo ma thank you condemn wazi mpacho papa no ejapade no de che ne ma no na e ho adia maybe so far Saja polo oche de mano ono ne papa ne ma me de obede ma no ne ono ane dia thank you ipacho ejapade na mo se abusia dia no mo de ma no so mfanya dai to ye so adwuma no ene de ono ye be ma wo fie ho ma me ba be ma no ena ne kunu de ma no so de ma ne ba se won hwe so okay ena ono se be ono de na esi na so be se mfie no muni ti no ye so no ye japade o no ena se won hwe japade to ye japade o so ono akasa de ni pedua ye japade no emu ne dua wo so thank you medasi ma me come asem condemn hwe eni mabu wo hon ma wiase panyin se wo hwe fo nsa wa hwe wonsa o hwe ofo nsa o hwe a hwe wo de wo tre wonsa na de hwe condemn so a enan ya aka hwe wo so hwe wo so no kure ye baako mo me nka nkire papa ene ye maame otewo enye me de se maame ebia wo otewo nom ne bia obekwa aware na se be nkola kwatete o ma wo do mkwa aware betete ana ba ma oba aware ono so de ma betete hwe sabe okuani oye adwuma opon trosi emo adwuma eni akatua emmo no na wa dome wona koma papa utu sabe ejapade no amo kamo no na fine yam jintum na ya busua dia mpacho ko yeso adwuma bi umai mpacho ko yeso adwuma bi o se there be yes or no ko yeso adwuma bi mpacho ma ko yeso adwuma bi thank you adan na obi di na ho ode abo aye adwuma na maga na tra ye ya no obi di na ho ode aye adwuma obi di na ho ode brekwa ahwe plot so say plot kra no wote no ICA security obanchira security eti yakwan no enhira fam nyo mo dia oto si ya bacha ofre obede obehwe wan bosum so ayetua nika obi akwotene japade ho ahwe japade so ama ne wawu ama mo ba beto ne dia wei onye edina mo de ma no nesi wawu afirimu a sabe senate ukrampai onti 2020 kakra wu a de mama tenente to ono we sabe se senate ntoto anka ne de we wawu awie a moto se wayawu krata bi to wono mo se emiwu a ma be bansi mayase krata ho krata we krata o yeto wo se mewu ama bansi mayase ne omo se assets eno kwa no ma ka ma twa size dabi ma menkam na ya bi de we de ma piaro nkasa ene de wo de me no wawie ya wiya ni abom krata di adanse se me ba mewu ama me bansi mayase ne we wo be ka no kre
me papa we me papa Dabi anu ya nye ntum onye ntum sai Dabi o de wode na ro kan ya no orma ano no wo se wan kan sa wo se mo won fa de siedi ma na mum wan ka so se mo nsine onye ma na ka che se mo ma na yi ase ana obi aka se wie ze me na mo platform no wo se obi aka sa ha jama so wa be bo ho wa no so jama so me report so ka so be kasa se me ka so man ka sa Dabi akosi mama ka ma se ala obo jama so kutiana se mo bi akutia Dabi me sa kutie she ana ba se makasa Sheni patna se. fa ma jama fa madam ma ka da mane o me kia ko de ta ba me o de ta ba me Se mama ka se me chiro. Se empanifo tena se. Na wo ya ade na pani ni ka chiro mo se e ka asem e chiro mo se. Ebia ade we ni mama so ka se mempam wo mom na anya den na ama ba wo si wo mama mama ka se we say Ghana sabe nyame empesisi nyame empesi producer nana jemiso mama obi pama papa we na so pama Sophie ka obi pama na pama kokora nana jemi pacho papa we na mama nkasa nana jemi nka o te microphone ni o papa so wi mama pacho me condemn the make can say because me so time me so enipa wu a sabre papa no ba bi oda no Bible class ye sio ni ensio ya
opo ba so papa ba bi o what am na kira nkoyie kra ebra ohene Hezekiah e ka so obewu Bible say obofo ka che say toto sama se ya well because se be ya wo chief well se be ya wo chinya basa sabi papa na anya wo bi anto no but sabi yesi entifu ni wa pagafo papa wo ye panyini sabi me papa no ana me nana no obetima wo me ana oba betimi awo me sabi wotu wonu sesi enti sabi owela wa ebusa ho se nti obaba akukura di nim obra wo bra wa asase su nti obaba akukura di nim na se obewu me aka che se obabi ebia na sabi o ebia wote otopampes obabi na oso mu kakrakra yesi yi ne die afrim mu onka ho on de onkobo ne bra sabi se sama wo ani enti ofi se wodi begia woni nyi akosi boafo na ate nka akosi wa ya de o be point me ba to me kana ba 03220 ade omu ye na 03220 83581 papa ni choma japade anka ka do joma che premium 83584 03220 mi aga se minua obi abo so bo ha se ma me na ye bibi chumberima o ye kadila e wo beko runabout magazine clinic ko chumberima minua ba ko fine chumbuti live for me hospital TV fine ciao power te ma be dia kra Ghana ye titi everybody samo me non fofo a me sraw me pacho 03220 581 83582 83583 83584 ye bia o mana tum akosi bonete wa mai kosi we dey say wani tua chumberima o ye kadila o be kwara na about so hwe me live already sha powerty me nua be ma ba ko kosi why ye bia ni afa ko na je se ye bibia ye okay so ye asewu ana me fa ko kakra mransa dem fa hwe mama kase akosi o de ken kakra ma me mesro o kwa ba o de o ba me sam aka se bi why and say Charlie Gingerly call your friend ebetu ebeze why me ka chiri se bi krokro no anza ensa be ma no ma no agobe se isimi kwa me se me meche wade na ka kosi ka to ma me why Charlie Gingerly call no ensa abusua nyina no o yo ba be ma no Charlie Gingerly call ensa ye dia tadwa ye akakaduro dia ye producer Kofi Ejebe dia dance se atadwe de ye duro onom na wie o dwibia wie abetabere bi gunu botum owe na de dia atadwe ne akakaduro ye de company ba ko pe Chems Malt Beverages o mo na dia badwaso ana wo mo aka ni nyina so mu bie na o mo ye bie so mo hunu ye da de papa na Charlie Gingerly ko na wo ko adwabo bia se na obi ade serve enu achi se eye na aba punto ase adwabo ase enu a ze na ye binum nyina ye kona so ye a wo de Charlie na yi apaye me ndada o ye jaba ko na guwonum na ensa yensa wo pe biato a enye na ukobash ba bia bewa obenya biato na apedo so po na ko Chems Malt Beverages omo ewo na hinso atomsu Ramzia enche hwa anaba from 0246955678 0246955678 na no makasa omo ebejo so kama Caristic Ventures for other Roma wakofa Zahara Mesha edi aba ene Zahara Mesha Zahara G capsules e kabo mienu wi wunya bia enam yade wo yo ba na ukuru no woda na ote yawo wo yo ba na ukuru no woda na sebe wa hemfie hono o tete kuchukwu ana cheze nkoye se ye tri etute we di po na cheze achi eno ya Zahara G capsules ene Zahara Mesha pom eji pom ete what champagne na chesa ajiji eno Zahara Mesha ena Zahara G capsules ene beboa wo na udo bisa papa wotimi nsani fazo ya papa no etitibire no mo didi agro pom na chesa achi unya bia beboa papa me papa ba kope papa asem ne yeka adwenkyere timo ma no bu mfume Zahara Mesha ne Zahara G capsules ana uhia ebeboa papa na tunam yade bia gonowi asefele ne kekaye ebe kontem Zahara man capsules ene be madru no no mu a ebo ma be ma ogyina so ye be ma mu a
na oyere ni agye ho na so ani agye ho mpema group pharmacy ne herbal shops nyina na ebuso open do so po a 024634 0246348334 na no mo atwetwe nkomo yadu yedim asuo kwabra suje na ya bi ye kanenka ne abobia na ye de asiso se ade a wokatumi so enye no kre na ye de asuo kwabra suje agyew na mu de no hwe ne se wo de wanka no kre na ye de bodua de enye hwe ye bedane ama na ya bi asuo kwabra suje wotimi dane asuo ba mpo ha Ghana ha asuo bie no asuo kwabra suje ntimi nane wona aka no ko na ye de antoa bodua antoa bedane de na de agya konodi se kwa konodi kodane ya bi bedane konodi adane antoa nyama de no universal water yes ye no asuo ye etimi dane dua bia na ne bi se wo a wopesika wadwuma sem onkrata sem wawo sem yare bi ne dawso wa kontu sem ne nyina fa bra bedan asuo kwabra suje na yemwa wo na otwe bia da bia ni paduon saa num kura eyesen nipa wo ha ekọ ka kire asuo si epesika ye adwuma asuo boa mo unamo anu otu ahu ukuku akukọ na obepa mu na sebi odiscuss kokọ edi ahim edi amaw asuo kwabra suje ana yese adwuma we nyina akonu asebi aso obebo na ye bi na tie ni Piero na make say na me pacho ye waguna samai aguna sama bafuka okewu ana Dr. Mensa your number no 0243 134535 0243 134535 and I say WhatsApp number no wo abrucha wetima WhatsApp here na WhatsApp dey text o text here na just afida wa obagana no aba be read the akire asem kura na pese o kire kasagusu keke nana me pa cho me yare mahama ade na menye ba ebotia yesuso ye be reply o sa pepepe WhatsApp ne 0557 667 510 0557 667 510 na ne asuo kwabra suje akasa Jifas Health Company Limited what the Jifas Misha Ediaba Jifas de eyadro bacho sabre nana ye bi o se me intimate mo amon friend munjai be se medua se di anim na chi ubetimi afre nana ye bi Jifas Health Company Limited wo na akofa Jifas Misha de aba enem yade bia gonorrhea syphilis candidiasis low sperm count e be ma the boss wa no wajemu be ma bia obema wu a ehu na beto so oba kra tiawa na ye macho because we say obeka wasem Mr. Okopebi na nonom Jifas speak capsules and also be bo be my friends a pim na ko wanim e be medru e ma be magina so Kolina Keba e Ashtown Sewa Heba Ezo Asante Mampon Pharmacy ni Heba shop be be wo no benya bi 0203 689 888 0203 689 888 Jifas Misha was a papa COVID organic tiger nut flour your friend atadwisam na sa atadwisam ya make ebusua wo bema na diabetes how bema entimi nkodru ba bi esese bema ne bema dru ema oba enjeje ne so emo no mo piaw no unya bema kope COVID organic tiger nut flour na emwo blood pressure etuase ayemtim etuase bema dia na oba okwa agana so enisa fi na okwachim se dia woji awo wo koso a wotu aje buso ho aju say from ebebo oba wo ma obanu from ansanka COVID organic tiger nut flour bi bema no fusiona ebebre akora no twibia na wahihya efefefe na so ho ato okora no da obeta ABC Mart patasi bi o Hajia supermarket wani appeal court in Division ni store number 8 of Ata pharmacy Bekwai taxi station Freddy Mess or Dr. Mensa Missy enso emrum anase Edusa Heba Center ne pharmacy ne Heba shops ahodwa aka upebia to aba share FM front desk ebuso anase obefre 0240602480 0240602480 now no one mo atwetwe enkomo na bibia atimi akokama Yan Cobrana
Oh, say okay. International Power Praise Chapel. Also for Dan, your friend Prophet Kingsley Jemfi. Do not friend say power man. Ebusia. Papa yes power keke. Enye power be keke. Na body bi no afa to no so. Nyame this 2 million man na man for him say this man is powerful. He's a powerful man. International Power Praise Chapel. Power man. Ebebo wo dwuma sem nkrata say wo wo sem. Wo de oil bi abadwa so your friend Otumcha oil. Enu nya bi say Kim. Eni say o papa wu kra na oje wa Japan na abusua agie no. Enu nya bi na de sra de kugu plot no so. Obi a o abusua ni bi na won fa mo oboa. Wontimi. Mama papa asre. Yeah, mama papa asre wa chia me for. Eh, also mama asre. Sana abofu. Mishada pa. Mishada mba so asre. Anza mama asre. Me ana mama abufu baba masa mo asre. Wonya bia eno sana abusua ntimi nje o papa twi ni mutan ni mo hye ma o de ma de be mamo. Enu achi se ya bodia ana no me bi na dawo so usika sem na nkoye wa ware se wadwuma sem nkata sem odum just spiritual oil ana se nku en ne sem na ka ho nya bia bebo in FM security checkpoint ebi e wo ho no ana say wodi wani chemu na akopiem won kran new plan station ogawoli ubenya bia to tachiman abante friend Thomas commercial bank dan no chi wa honso se ebi wo hono na prophet ye adwuma the bible no kwafo na ye adwuma nko benku na nifa senkawe wo ha senkanu aso ohwe mama ye papa no wo kan na wanka ne manager pade na se emombia na emombia nko benku na nifa na ka dead na prophet ye asori ye wukwa da bia counseling woni ne mienu ano ne ano na fe wa kanyame adwene e de akyerew fiada empai boda amanse nyina kotwe nyame anim na kosi ada de eyosum ankasa prophet ewu Kumase Mampontin government hospital echi ho no mo ana abe hu no na aba frɛ no 0500550222 0500550222 ana 0243999796 0243999796 and I say 0556949087 0556949087 na no atwetwe enkommo me pacha so ba yam na padupa e de asa akumu mo fru yam a edre friend say Nsen and a bebo wo NS chemist and a dia bedwa so nya bi pharmacy ahodo ne chemical shops ahodo mu no ebuso akoda wo nya mfie mienu pe na intimi no achi no ebuso ne nyina enchemfa obia echimi enum bi ukọ pharmacy bi ebewo a obenya bi na say NS chemist aso ye ehonso so ebuso kra Nsen asunsusuru asunsun atamfo Jukat pharmacy wo madaro makofa eye Brenex syrup e de abedwa so akoda wo kusku asebe na dwe nata hunadie uya Brenex syrup ebeboa na abusu na adwen no amohye bibia na wahunu okosku bia ma esi akrai we brilliant wo demusrunko ampa ebeboa no na ekoba ne se ebia akwada no wontimi ne di nanum ato wakese wayese yen ya ma aduane pani nti na yintumi so ne di sonsoro ne ma ha yen ama producer jebu nso da bia wanyini pa nso da bia wakese wanya kese ma sanka eye kidic syrup ba mo de kora nanum atoso wotimi adidi no wanyini brum na adwen no so etimi aye adwuma ye efra bosuminsia kosi mfihye dumienu obia etimi enum bi upebi ato a Uko Osons Chemist, Lancer Chemist, Denny Farmer, have made pharmacy, a pusso, and I said, baby, a bear one, Uko Abenyabi. Those who put their Jukat pharmacy, one number is 0244560296, 0244560296. Not one more at your chair and come ama or so. Namiya Tomoa. Busumi ya iwumi ya ne de toso de duonu emienu 22nd November eye dwumadie sonko a Nhyira FM ne Love FM ana akabo mu a de dwumadie de ebremu na ene se Kumase worship with ni Okan and friends adwontofo a Ghana ha sei yenim wo so wo ye pabene a wotonyum anyame esane wo kanyame adwene ene de kire wo hyeda trans dwene ye nyame aye ho na watwere nyum nyete huhu prem bobo nyumfu bi a sebe
ɔse nyamenyom kutianyom bi ɔse nyamenyom ɔka de nyame ayɛ ɛwɔ abrabom no ɔde akyerɛw na afɛ di adanseɛ na adwotofo ɛba dwumadie no ase no ebi ɛne ɛyɛ ni okan ɛnya asɛm ketewa ɔna bɔ moko bɛmentamabu ɔnhyɛyi nokwai mogo munucho moko bɛmentamabu ɔna bɔɔyɛ ɛno akyi koda ɔna bɔ yesu yɛ baadɛ na ebi ɔse dɛ yesu yankwa bodo kɔmfo kora na ɛto yesu yankwa bodo no akɛsɛ berempɔ nso ka ankala to wɔn nyinaa ɛtwa mu a ɛnyɛ asɛm ketewa 22nd November 2019 ɛbɛkɔ so the Church of Pentecost 18 temple ɛwɔ Bantama ɛnwuma no nsia pɛpɛɛpɛ na dwumadi na hyɛ ase advance 60 no ɛyɛ 30 Ghana cedis gate ɛyɛ 40 Ghana cedis hyɛ no sɛ dwumadi ɛɛba so nti mommra na yɛ nyinaa yɛnka mom na yɛ sorry nyame a ɔtiaseɛ everybody is now akosi bo afa akosi ahonfɛ kosi ni monyamfo na atase akosi say sorry finally no obewi bibia baby omo de na akosi say wo de wodi du ye de o no my cry say mo 03220 83582 na ye call your sister akosi afia na Fiona sa na din ne ba o France also wo share live akosi Fiona o France wo share live radiation but yemfa course kakra na yenko. Hello, good evening. But you din baby o kase free. Na pom ti say. Nyame adom na so e. Adom ya hwe nti mama lendo kwa no ti seche. Na no ti seche na maton kana na entie we adaroma. Ma ta bi esi we yira meto duwa. Na mpa me da ase mebo modi ase ma na nyira because on say. Yira meto. Ahun fe bia condemn. Eni me be mi fe for my kuruma hapo. God for my kuruma. Na me said any strap up and bia bi simi fio na mafrat na so. Ga fra na o isa wo donti eradi isra fa. O donti na de plastic church bia no na me tete. Nhyira Ewiase. Ya papa yi asimo mo kano. Me tena sia en komasi. Nfa se busia sa na se nkwa no papa mfu koye ya. Fa sam de ma yo mi encha nka beke de ne che fama no. Na de na busia sa se na se nkwa no papa ya ade no. Na ba papa no wu amunche mu mi na mu mfa papa no abusa se na bunu no mfa ma na mfa ma ne ma na mo pe adi bibia tunkura na fa papa na japade nyina nti o de mo ya mo beta tempi ka man ko be na gina che we se wi ase de wa bre no no so di ena man kura no so ma nya le mo papa ko ware a mo tumi bi ase mo papa ayire mbaka ta kia no na man bi so mo kwa ware ase so a ya o mu time be ma no ewo ma o mu ta o mani o mu pra kura fo ma mama lende kura no zi se kwenda no zi se no mi ame na ba ko pere na Ewurade nka ho. Hello, good evening. Oh, Gafra. Hello, good evening. Hello. Macho di baby o kasa free. Me kasa free papa. Nhyira. Anga ka me kan se. Hello. Macho yeti o wa enko ne ntem odaroma. Kaka me kan se what they say you know ya announcement me refi ni ka se mo kam ne nya adwen. Because oba na o ti wi ase na o papa efum se de na my back on the canal. And there's ultimate power papa natural. And no crack. There's a woman cat or mu papa no. Because one papa na cabra papa na can because papa natural. And we are an enemy to condemn, said or baby as a liba no condemn or ban. As what he do, so betting I can't no crew. Woman can't call an enemy. Woman papa natural, never padi or no form of the mom. Meda say, rather and come. Hello, good evening. Emos, Nambajo, what is it? Papa, I'm not a member of your fire. Emos, but you ain't away. Nhyira Ewiase. Pajibia, but I'm a Sunday or Papa, and Babwan. Papa, I see that way. And more do. Abusia, Mestre, every day, your opinion, you're quite a hope. The war will be different. Mestre, and many women, anyone now, my bread and idea no. Ono mo ko do bibiara abusia no hwese se bika fache ono so ne ma no nto mo cha omo hu se e fana nkodi mo fana nchen se be ya bibia beto ya baka mo se bibia beti nyam kam ho onka ho Amos airport runabout exhaust pipe international my pa Ewurade show. Hello, good evening. Good evening, Kwande. Bacho di baby o kase free. Idana o fire me kase office so adiga. Oh, mi akasa me o for bacho yente o adaroma.
Condemn so Katramba can say, and penny for say, when you will on the Abbey and so much power who swing. And so said the do it this year. Look up Pentica for so be Abbey and the best say, woman passo, said you to the Abbas with Elizabeth or Mamma Coin. Of our Casay Pa, hello, good evening. Pacho di baby au kasa free. Me friend Sandy anja bitu me kasa free pankonada ba. Bema bampacho yinti we. Perina kuta we na weti hono wanwa na etutu nkwalano eda mo papa ntemu. Nti se de we dada papa ma na kwechiro pipa. People ya manu no wanwa na sai papa na mbana ntemu. Mun kasa nkira no wanwa nyewo bia. Medicine wa drink chepa so I dey pa. Hello, good evening. Hello, Papa Condem. Pacho me jo so din baby akasa free. Pacho Joel ni ahen makoko. Joel na kwesi ada bomode na bra so lo ba so la che. Consider the fireworks from Germany. Ayate yintie we wada roma. Papa de me kan say mesra abusia. Mesra abusia omun hwe na nkabom emra. Penny di kwa na kwanya on faso na nkura nso ba paacho omun paacho be pe papa ni ho no nti me mo hwe na se pa nje bia be bagia na mo trase na mo nka yeah that was no wadwin chejo well already so hello good evening oh sorry info e say your mom break akra na mutibi bam cause my idea hello good evening hello good evening kwande maju bijuso wa yire mi wo fo o fa owa hin fo me za jama ti ti fo ni le mo live yeah that's it over filo adwato filo owa hin mi chaw akwande mo yesre abusia ni nyina o mu mane nkoda no se papa ne kan kura na papa no wewu afiri ho yesre bibia sese omu ye ni nkola ni kabo mu bia omu nkabo mu de mo ye ye na wio eje be bibia ye papa ni de so mo de mankola ni bia no omu mfa mankola na omu o manu bio de mo di ye we num no mo so mo be ko obi di be di mo ma na mo be so obi di be di mo ma mo sakra mo adwene owa hini makra bye bye that's so far Ebenezer Master Ebenezer patch number 2 na also wo hwe wo Spiritus TV live afi action taxi driver asante be kwai onso wo hwe live erade inshallah pa Dicken Samson also your Fireword Ministry patch number 1 also wo hwe live erade inshallah over obi was so hello good evening condom yes o pacho di baby o kasa free condom oni abe makwa mi akpalo ni o ofiso aboko na ka abe mi di wa pie kwa me se bibi aboko de yankopo adaroma aheye any experience nti yakwakwam minia yehu ye papa kwa me ntewe condom mami tia okuku seku baby obi a program manager na mi koma nim condom mi wi ase ade bakoya na mi dwini hu a mi ntiase se emra mama bi be free ho ana papa bi be free ho na abusuya ani nkola atwi japade hu manso sadie no na mi ntiase kura onza eni akoti bu afo ni papa no apriso no no pontini assembly say otimi bo bla sabi anka ombe pri ofa asie ade ana bade ade sadie no yen senu so ohu papa bi ni ho a owo ma wachi yemma nko yani konkola no ho asini se abusuye no se papa na ka bibia to wonpo a anti condemn se ye wanka papa yi ni ma ana nka ne obidi o mu fa sa akwa we so a okura no oti asama do a oni baya oya wakuma baya oya ati asente e ba sira busuya no na ya sira nkola no susu afisa fonso bia badia no omuso fa omoni antuna de ese omuye na busuya no agi omu se ma no yeah that's it yeah family no petwa to nye ene de ya ade amama bompa hello good evening hey condemn international but odi baby akase ai asafogwa police station achi e hope mediane nana bedide babia kofi jima nkwa na obi a mamenchia na pa okchia na azu no wrom pepepepe be ma kase tentra wom no nyamfo nana bedide me chia pa o ka me bo ho wo twa na me ne be pe
hwɛ na mmienu mu ɛyɛ nokorɛ ekurom ne die ni bradeɛ dodo ebie ni bradeɛ na adeɛ me ya paa na mu twɛ mo akyi a ɛyɛ me da me bɔ ma so paa ne sɛ nkɔla no fom a mutumi sidi nkɔla a ɔmo papa awo mu kutu ka kyerɛ sɛ mo mu nsi ayi ase akam amna mu yɛ saa we anya dwem bɔne ɛna na ka mo yɛ abɛde nyame aka no waka we papa no me kabia sɛ condemn sɛ yɛ na papa no antwerɛ wela me kabia sɛ kɔma kɔyi nkɔla no deɛ firim kɔmbi mu deɛ firim bɛde papa no ka no nipa bia people no tell life it's no moment because adi wo mo yɛ no omo pom nkɔla no fɛ yira se kɔ adi adanse sɛ agapade no kɔma chafa amna bɔne ni patim sa adi na mo hwɛ agapade mo hwɛ di ayɛden ɛno so nkyerɛ sɛ nkɔla no yɛnka bi nkyerɛ mu ɔma anya deɛ wɔkyɛ sɛ sɛ wopapa yere to so a ɛfa wo bɛyi yo mo wayɛ adeɛ no adwe yɛmfa de wotwa to koraa. Hello, good evening. Onyame ba me papa condemn oi original kwame amakwe enka mi na sample my coach mi sramu coach for me ba kwame amakode me sramu moto abanma no wa pamcho mi fancy nyina mo fa kwame amakwe di assembly member no wantimi anya adwuma ne dia ye be hwe ne se dia ye hwe krofo kiditi kwame papa mo e be adwuma pa so amakwe no isanse i krofo do di oba me da number 5 on se jama so jira mu den jama so jira mu den parce que c'est diamant so be duma pa on to mo non so papa and also for Edward Sampene on so on kranza Edward Sampene o makajom so mu nyina mfama no no kwasem papa no kwasem kese ensem no sabi yadi asoti ni edi ni fem egum se mo fra na anya de papa no emisa se ebra mo fem papa tias no wo ye busu apani anaso ofa anasi ni a de no ye fa sanse no because we be copy when we are penny mo friend when the man say mo friend dey mo di papa yi mo na pa chew e say say oni mi say be abofra papa ni free ma mo na ba be di adi uni plan our plan when the man to mo fefo na wo free mo no o preja padia mama papa for them say no man get say be be ka say me ko tuni pa bibi ni o fa dia me mo akwa jam ni ko fi man kwa na no fa kwashi nam da say me akokọ wa de say bi abusu adi mo fe eni hwe wo dia o preja ya pa mama na wo say wo ba ti mo wo dia me jua pa se be ti abutu a because as one me akwasi ham so and I mem play o so nchire bo ti e ka me kwa mazie mo fa ye ntu ye da ngande o mu ti za buta za mo papa no wo ko o pa che wo baba bi shi yada say me chia friends of condemn for nyina Ghana Ewiase nyina ba bia mo bia awrade enyem kese pa papa mpacho yemra wo so opanjin oda ma bra mic ne ma ye sesia no wona o ye hwe de etwa to afi wo ho de akosi ni mpacho de na wo ka etwa to yemfa asem ne nkokota na se wo de oda roma o mai be hwe na ya traffic esiem na etwa pa bia ba na nka mo giem na afi ma ye ntoto efoforo yente utiawa okay me da sipi ene se eye me wo fa no juma no ye no de be so no de ni papa yi man se ko oni dis no de man kola no ye one pro atukuru na acha one pro ma wo e se ya no mo fa se ke ye de se oni hwe so no se bi onye baby no didi a on baby ma baby ma do didi ye se bi ene ho okay ye da wase ye nto aso biem ye de be si ampanyimfo be si nkonwa chi na afi de wo ho no ye de ato sa na panyin akasa de akosie enti de wo no na ye bi ye ko na ye ko tiawa na ye nko because of asanto na afi ye tam na so and 1 minute kranto so na kakra be kan say my number no 0243 134535 the number no nana iti o number wa boy we na number wa boy no 0243 4535 and about 055 76 510 okay na kakra me kan say telephone baby am won me wa mnam yeah it is so be aya audio bi bremia eno be boa me no bo kro discato so kra me kono network mitimi it is a fin de kro bia be ya on friend ami mo obi enyina ho na ye mu ni ai be ye mo abroche na ya na mo ye mo ba mo ni a obi wa o de beto so no kro nim sa aba e kira na wo ko se ni din se bia na me disca koma no na se ni se nti wo de wo mu obi disika no mu ba na woni pa eno be boa no sense wo de ko fa mo ba mo ni na kira na ba ko bi nso na ye so bi di mi din
akodada obi amche no nyame ya do Friday Spiritus TV Ebeka Hansem so Spiritus TV na emission na ya bi so bazanti AK47 say media me ba AK47 ho asem na meka Emema bebre wo honom a omaye mre e wo mpamu AK47 ade a etete mema bebre intimisraw AK47 no ebeboa emema bebre a omaye mre e wo mpamu kafra AK47 no ebeboa emema bebre a omo entimi nya adwuma no ene be de be ebeboa wo mu ebedi akagina mu obema bia wo ntimi nya adwuma tie nie ade a wo hia AK47 ye memadru na kondamu ma ade a me baby test me city boy Celia so baby was mecheni city boy was so bejo papa wate mecheni o papa ka to papa mejo meji dia bro don rich class was onye de onware na so onya bebre dia o bankwa de dia wade kwa no problem enti AK47 no na ye memedru bema wa ye mre wo mpam bia no anko no madru bia ha ho edru hia ni AK47 na AK47 baby ba ko pe na obenya bi Nhyira FM opposite Nhyira FM obebusa se wo he e wo top pie traffic light na se hwa udu wono ma o de ofre number me de to dwai 0241 84 74 83 0241 84 74 83 na konda munim yesa de adro bi aba na ade ha nkrofo no se won se yedidie enti na ma pressure tete nkrofo de adro bi aba ya friend KTK pressure dura papa baby nipa no wo bia na yebetim de amane no sa na AK47 baby a wo bia betim de amane pressure hankrofo de ohia ne se obenya pressure duro no obanu mienu na pa mienu anyumre ho ba to within week pepepe umfie no pressure ne be pepepe AK47 ye dura ebo ankrofo bebre mesraw enkoto duro boni bia mennom na afi akotetew edura na adwo a oyere no abekontokwa edura wo hia ye AK47 number ni 0241 84 74 83 0241 84 74 83 se oba WhatsApp me a ana ba voice ama me ba bia wo person fa dro ni send bia no ye betim di asendo me da se also for Asante na hotel in Kano AK47 aboy bebre pa na na je wa hatia wa na yenkona na ngona so are ready sounds so just are the anaje asemaba gufi aseboga wodi fu market wo tie wodi fu obi ya chia sa na osofo cash ntribon na anwumre ya chia pa sofo pa ya wasu ba Roma so ya chia wodi fu ba ogasira wo subrema busuakruwa na bishop Jawadu sokoba ya mpayo na champon wona yin sister ba mo UK so wo do Ghana ha na bi obi ya me chia Dike Thomas on na yire Mavis almost Spain Church of Pentecost and Barbara Bonsu no mama Lydia Charles Quatin also UK mama o yeche I miss one papa bi so age wo asu ebo ase one papa so I na nyume me chia konda we dey ready be do na otwe mu nyina ni ye dey aseda manyame enti ya sachira no awrade nkai ho fa no ko awrade nkai ho no fi ko me da say because I'm our fire word ministry asempano oja asempano wana me som pechi number 2 na me da asore na no enumre awrade sha medwuma ye fo nyina me elder Bismarck Sifa obodwuma nyame sha elder ena mini ko yiboa me deacon Elijah Osebo so incoming assemblyman pechi number 2 ono so me deacon set apia also pechi number 2 kan obi afi deacon Samson Dogwe also oka ho ebi asori mpanyimfo ma Doris emeku panyin munyina radio sa afi me deacon Bernard Oti Akenten radio nyamo kese me offer se Augustine o Fireword Ventures o yemu ba mo radio enyo kese pa Mama Esther Ofori meku panyin and afi Nana Mercy afi Emame Janet Donko o yare radio sa o yare asori mpanyimfo nyina ne members nyina radio nyamo kese me ka o sanyuma das ye nyame ya duma December ya pa want to maka
ona be hunu me ankasa me wofa ma de nyina boga one me wofa Kofi Jima Ankoana enya asem keto adano Dr. Gabriel enya asem keto me say lanji we lanji in eleye bi ebe ka MC for me da ma se me sore na me ankasa me wofa Kofi Jima Ankoana wato aso ye the grace hour time no e dey abro me number no 0242 836029 0242 836029 0242 836029 betimi me asom kwese be ukwere bia ye nkyerɛkyerɛ kɛse ya wada bia mpai bo Fireword Ministry pechina matubo moden me yenhia mo mpai opeso ne me bo mpai me number no 0242 836029 mpai bia betumi ne wabo ya me nhia don rich erade nhia wona de ko Facebook ma bibia timi ekos kama nyame adma ejuada e be sa atanase ensu yi bye bye. Mamunyina jo ya de aseda kese be ma wiase musem team no condemn edwumadi no abrehe awie na ebe nwanwa pa na ebe nwanwa na ebesi so se DJ AB no oye MC enya seketu akra ena duru ha nyina be bo awram na ya edwumadi na bom edi abramo na sa prayer ya duru mu die ebinu mfre no onwanwa ebre ebinu mfre no adom ebre